STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Dan di pertemuan yang berikut dia akan disebutkan tentang kisah taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kali cerita sekilas tentang Kiban sampai terjadi perang Tabuk, kemudian sebab Ka'ab bin Malik dan padik beraur anak ikut daripada perang Tabuk, kemudian Kiban keadaan kaum muslimin ketika mereka berangkat di perang Tabuk, maka diselesaikan daripada pembahasannya di malam yang berikut. Maka insyaallah taala saya akan lanjutkan di malam yang berbahagianya pembacaan selanjutnya dari kisah yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Maka sebagaimana kali dia sebutkan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Tabuk, para ulama sebutkan Nabi alaihi salatu wasallam trip di Tabuk, maka ni bawa dia ke kalian urang Romawi hana ajak. Di awal je urang Romawi kai pesawat daripada pasukan untuk dia perang daripada Nabi alaihi salatu wasallam dan kaum muslimin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk meladeni dari apa yang awak haji lakukan. Nabi alaihi salatu wasallam terima daripada apa yang awak haji ingin pegat nibawatian kepada kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan 20 lebih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bawa dia. Nabi alaihi salatu wasallam geprehenan di daerah Tabuk. Trip dia geprehenan. Sehingga urang Romawi hana ajak-ajak ni bawa dia. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam pun beliau kembali ke Madinah. Kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu lanjutkan, falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani batsin fatafaqtu atadhakkarul kadhab wa aqulu bima akhraju min sakhati ghadan wasta'inu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli. Maka keperah li Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bawa dia kagua kuno. Maka muncullah sedihan luar biasa ni Ka'ab bin Malik. Kemudian sampai-sampai kan terfikirkan lon pegah dia yang kengkan bak Nabi ketika dia yang untuk pujuk roh anak ni ikut, maka keperahlah kan sebagaimana yang lakukan, kan sebagaimana yang terjadi. Jadi sampai-sampai pikiran langian disebabkan kerana betul-betul luar biasa, sedih luar biasa memang goncangan dibawatian pada diri beliau. Kemudian sampai-sampai permasalahannya tak ada yang keluarga beliau yang bijaksana dan yang kiban apabila alun ajak Nabi, kemudian pegah alasan kan sebagaimana yang terjadi. Sampai-sampai pikiran langio yang dibak watian. Kemudian disebutkan falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adilla qadiman zaha anni batilun hatta araftu anni lam anjah minhu bi syai'in abadan fajtama'tu sidqahu. Jadi disebutkan dia dengar Nabi alaihi salatu wasallam ni bak dia yang kerap teruk, maka gadahlah daripada keinginan yang untuk pegahkan sebagaimana yang genyan alami ni bawa dia. Jadi gadahlah sifat yang sulit
yang bahasa tengok. Yang benar kat perah lah ngeu. Namun gadah daripada sifatnya ketika pujud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niba watinya ka tru kudih Madinah. Kemudian nyan pun daripada keinginan semelit abi hana selamat je. Dan kumpulkanlah daripada keberanian kan untuk jujur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, maka tu'lah Nabi alaihi salatu wasallam wa kana idza qadima min safarin bada bil masjid faraka fihi rak'atin summa jalasa linnas. Maka dekat Nabi alaihi salatu wasallam ni bawadian Rasul seperti biasa beliau utama dalam masjid, kemudian salat 2 rakaat, kemudian duduk dan geprehlah manusia ni bawadian. Falamma fa'ala dhalik ja'ahul mukhallafuna ya'tadziruna ilaih wa yahlifuna lahu. Kan bawadian tuklah orang-orang yang hana hadir bak perang Tabuknya, karena sebagaimana kali dah ceritakan perang Tabuk lebih daripada orang yang hadir. Luar biasa, lebih ni bawadian untuk menggoncang daripada singgasana orang-orang Romawi, sehingga para sahabat betul-betul semangat dalam keadaan cuaca dengan sangat suum, kemudian makanan dalam keadaan serba kekurangan, namun keinginan mereka untuk membela agama Allah Azza wa Jalla luar biasa, sehingga nasi di orang-orang yang hana ikut. Nah, pada-pada orang-orang yang hana ikut, sehingga dia truk Nabi alaihi salatu wasallam Madinah wan ijaklah Nabi yang minta alasan wujud wajih sampai hana ikut daripada perangan. Wa kanu bid'u wa samanina rajulan, maka disebutkan jumlah wan di bawahnya sekitar 80-an lebih dari jumlah wan. Minhum ala niyatahum wastaghfaru lahum wa wakkala sarairihum ila Allah taala. Maka ni bawahnya pegahlah daripada wujud wajih hana daripada diikut perangnya. Maka orangnya dia lah orang-orang munafik yang mau dia nak ikut perang gajak Nabi sembelih begahlah lu Rasulullah nak ajak perang Tabuk karenanya ceritalah Pak Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian secara zahir daripada pengakuan wajih dan Nabi kelaki ampunan, kemudian adapun batin wajih serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiban hati wajih maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta jitu sampai tu daripada Ka'ab bin Malik bawa dia, falamma sallamtu tabassam muhdhibin summa qala, maka ni bawa dia ketika tu Ka'ab bin Malik dan Nabi salam, maka Nabi alaihi salatu wasallam gekim, namun kimnya kim penuh dengan kemarahan. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam gekim, namun kim dengan nada bengih. Faqal kali Nabi ta'al keno fajitu amshi hatta jalastu baina yadi, sehingga kali Ka'ab bin Malik 3 kali Nabi jak keno, maka yang pun gejak dan geduklah tu ruangan Rasul alaihi salatu wasallam. Faqala li, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, ma khallafaka, pujud arwah nan ikut daripada perang Tabuk. Maka akan takun qadi betaga dhahraka, bukankah engkau kali neblo daripada tunggangan? Nah, kata oleh Nabi, pujudlah nak ikut daripada perang Tabuk. Bukankah orang kali neblo daripada tunggangan? Bulasan orang nak ikut daripada perang Tabuk. Maka kenlih Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, ya Rasulullah, inni wallah law jalastu inda ghairik min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'uzrin. Jadi ya Rasulullah, demi Allah, apabila lu lundukkan selain roh ni daripada orang-orang yang mengejar dunia, maka akan jidlun olah daripada alasan, sehingga awaji sangka bahawa sejilonnya memiliki uzur. Yang bakal Ka'ab bin Malik bak Nabi, apabila lunduknya kan dengan roh ni Rasulullah dengan orang pengejar dunia, maka akan jidlun olah, karena Ka'ab bin Malik yang memiliki daripada pembicaraan yang sangat fasih, sira orang penyair luar biasa. Jadi penghabar luar biasa. Jadi jetlah untuk golah masa pujian dan je golah masa ucapan-ucapan sampai uri sangka mana uzurnya. Laqad utitu jidalan, walakin karena Allah Azza wajal bi belalunya memang
argumentasi yang luar biasa. Cara naklah dalam perkara apa. Walakinni wallah laqad alimtu la in haddastuka al-yawma hadithun kadzaba tarza bihi anni liyushikanna Allah yuskhitaka alayya. Maka bayangkan apabila lun pegah ni ba orang yang baruh ni perkara yang kan perkara seperti ini alias perkara sulit, maka roh ni bawa pun memang risau kepada lun ya Rasulullah. Namun Allah Azza wa Jalla akan pegah mendung. Allah Azza wa Jalla akan kabarkan tentang yang sebenarnya sehingga untuk roh bengih hati pada lun. Wa in haddastuka hadithun sidq tujidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahu Azza wa Jalla. Apabila lun berbicara kepada roh ya Rasulullah dengan pembicaraan yang jujur, maka dapati mungkin roh ni akan bengih, akan kurang galak. Namun lun mengharap bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan beri kepada lun balasan yang good. Wallah, demi Allah, maka nali min uzrin, bahwasanya Rasulullah lu hana uzur. Lu hana likut daripada perang lambat lu hana uzur. Wallah ma kuntu qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Ya Rasulullah, keadaan lu ni buat dia lu dalam keadaan sihatlah, kemudian dalam keadaan lu mudahlah. Ketika lun belakang ni orang, ketika lun hana lun ikut daripada perang duangan roh. Jadi bahaya lun ya Rasulullah, tiga hal Rasulullah memiliki kemampuan ni bawa dia, namun lu hana ikut daripada roh ni bawa dia. Faqala, maka kala Nabi alaihi salatu wassalam, amma hadha faqad sadaq. Adapun yang pegah nyan ka jujur, ka bedoy. Adapun yang pegah yang ka jujur. Faqum hatta yaqdi Allahu fik. Bedah dapreh kiban keputusan Allah Azza wajal terhadap roh. Wasara rijalun min bani Salimah fattaba'uni. Maka lima orang ketika Amin Malik keluar rumah, dan salah satu orang yang berasal dari Bani Salamah berkun lengan ba Ka'ab bin Malik. Wallah ma alimnaka aznabta dhanban qabla hadha. Demi Allah, lu dapati wasiran melakukan dosa sebelum kejadiannya. Jadi maksudnya Ka'ab bin Malik adalah satu orang yang betul-betul yang terdapati dengan jeroh. Jadi sampai ke orang yang rupa. Lalu dapati orang dosa sebelum kejadiannya. Laqad ajazta fi alla takuna i'tizarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tazara ilaihi mukhalifun. Maka berhalangan ada mudih ruan menujud. Ni nak minta uzur bak Nabi. Nak pegah mudih. Wujud ruan sampai hana ikut perangnya. Sebagaimana orang-orang yang lain yang sekitar 80 orang bunuh. Kejap Nabi bilang pegah uzur lah. Wujud hana ikut daripada perang Tabuk kan. Dia ada pemudum daripada yang ikut kan lah bawa dia kan di kalangan orang-orang munafik. Kemudian kelengan kana kafiyaka dzanbuka istaghfaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lak. Maka apabila orang kan pegahlah minta uzurlah bak Nabi alaihi salatu wasallam, si Nabi alaihi salatu wasallam akan mendoakan ampunan kepada orang. Qala, maka kelengan fa Allah ma zalu yu'annibunani hatta aratu an arji ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akziba nafsi. Maka sampai-sampai ketika mendengar apa yang bergaling kan. Lu hampir-hampir lihat balik kan. Itulah membuat Rasulullah kemudian dia pegah alasan yang kon. Bak Nabi alaihi salatu wasallam. Summa qultu lahum, kemudian lungkun bak orangnya. Hal laqiya hadha ma'i min ahadin, pun orang lain yang kejadian ni sama kejadian lu ni, itu hana ikut daripada perang dalam keadaan gian hana daripada uzur. Maka gedeng na'am laqiyahu ma'aka rajulan qala misl ma qulta. Nah kejadian daripada lagi orang dua orang gejak kemudian kekun dalam sebagaimana yang Aaron pegah, kemudian kejauhlah sebagaimana apa yang kekun kepada Aaron. Itu bedah semoga Allah Azza wa Jal putuskan untuk kiban keadaan Aaron. Wa qila lahu mislu ma qila lak.
Qala qulta man huma. Sama orang yang kata yang Ka'ab bin Malik. Qalu Murarah bin Rabi' al-Amri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Jadi ada dua Murarah ibn Rabi' kemudian Hilal bin Umayyah. Qala fadzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihima uswatun. Jadi ni bawa dan teringatlah kan. Mesti dua orang yang begah penuh itu orang yang ana ikut si jawaban yang sama sikit lagi. Jawaban Ka'ab bin Malik kemudian apa yang begah le Nabi yang sama sikit begah Ka'ab bin Malik. Yang dua orangnya itu Murarah ibnu Rabi kemudian Hilal bin Umayyah adalah orang yang malim sikit. Orang yang malim dah orang yang mandua pernah bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam perang Badar. Qala famadaitu hina zakaruhuma li. Ketika disebutkan orang-orangnya maka yang tetap teruskan. Ana kembali kepada Nabi tetap yang pertahankan daripada kejujuran yang geknyan lakukan benar. Wa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalamina ayyuha salasah min baini man takhallafa anhu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian gelarang manusia untuk berbicara kepada kamu lehero. Lehero-nya adalah orang yang hanya ikut perang Tabuk puno lang kada hana uzur. Faj tanabana nas au qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsil ard. Ibaratnya manusia pi ipije uhro di kamu. Sampai bumoyo kamu bah. Dia berekam yo sai. Au berhaba kemudian kejap tu ku dia nak berhaba yo hali. Sampai memang dia sempit dah lah. Sempit dah. Ni bab orangnya. Fama ya bil ardi allati a'rifu. Seolah-olah yang keadaan beda. Bagaimana keadaan yang kamu punya mun. Falabisna ala zalik 50 lailatan. Makanya terus menerus menimpa kamu 50 malam. Fa amma sahibai fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani wa amma ana fakuntu ashabbal qaumi wa ajladahum. Di pergalanya adapun warung sahabat lum meno warung yang meno Murarah ibn Malik dan Hilal ibn Umayyah geduk gemuk bila kejadiannya gemuk lah sedih dah orangnya sedih dah. Adapun lun berhalik Ka'ab bin Malik lun karena mudah-mudah kadang lun terbit untuk tak menumpuk daripada orang terbitlah sebagaimana orang lain terbit. Namun ketika Abi Salim orang ketika berhabah nak sebut fa kuntu akhruj fa ashhadu shalah ma'a muslimin. Kadang-kadang lun terbit untuk tak salat bersama dengan kaum muslimin. Wa tufu fil aswaq wa la yukallimuni ahadun. Ulang buta-buta lembak pasai. Namun hana orang berhabah api mensiro luang alun. Subhanallah ya pananggalan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mereka jalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kepegah oleh Nabi berhabah dengan orangnya. Sehingga hana ni bawa dia berhabah mensiro. Di Ka'ab bin Malik gejak ke masjid hana tahu tegurnya. Kemudian gejak pasai bebe hana tahu tegur. Subhanallahnya menunjukkan kepada dia menunjukkan kepada dia kiban pengikutan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam terhadap apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nak baca faedah tentang permasalahan hajar, permasalahan boikot. Jadi para ulama sebutkan bahwasanya boikotnya ada dua macam. Yang pertama hajar dalam masalah dunia. Makanya hajar lebih leher. Hajar lebih leher. Itu orang kadang nampak lah dalam masalah dunia. Kan leher orang lebih ni banyak hajar. Adapun dalam masalah ajli din, dalam masalah agama, makanya hana batasan daripada wate. Kadang memang peluru lagi kisah yang kadang lebih trip belum. Yang tujuan jipu, tujuan jih agar orang yang bersadar, tujuan jipu agar orangnya kembali dalam jalan yang benar. Lagi ceritakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa atiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Maka lunjak dengan nama Nabi kemudian Nabi salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam wa fil majlisihi
ba'da salat. Nabi alaihi salatu wasallam gaduh ni bab posisi kan ketika lagi salat. Fa aqulu fi nafsi. Sampai nama telung berkata ni bab watian hal harraka syafataihi bi raddi salam amla. Sampai la telung ni bab watian ugah Nabi ge JBB jadi nampaklah di bibir beliau bahasanya kan ge salim beliau rakahana. Suma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nadhara. Maka ni bawa dia lun salatlah samping Nabi alaihi salatu wasallam dekat lun kala Nabi alaihi salatu wasallam. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilaiha. Maka lun jujuri pandang Nabi, maka suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam dia kala andalun. Wa illa tafathu nahwahu a'radu anni. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam kepalingkan daripada pandangan beliau. Luar biasa musibah yang alami oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Uru-uru yang sayangi mandum, uru-uru yang cintai mandum hanya berhabali doang ya. Musirau. Ya benar karena Allah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hatta idza tala dhalik alayya min jafwatil muslimina masyaitu hatta tasawwartu jidaran haiti Abi Qatadah wa ibnu ammi wa habbun nas ilayya. Maka sampai kabrat dah daripada jiwa lu ni bawa tiang. Kerana kaum muslimin ni pergi balik ni kiban lah dia udip. Bila urung tai pergi abang dia, urung tai siapa dia berkon kim dia luar biasa. Kemudian kah ni bermula dia musiro pada pergi balik. Makanya tentu adalah perkara yang sangat-sangat berat no. Sehingga ni buat sabar orang yang gejak lah. Sabar rumah, iaitu rumah Abu Qatadah, dan Abu Qatadahnya adalah anak pemanggian dan orang yang sangat tua luangnya. Jadi lah ada bahasanya dinding yang memagari daripada kebun daripada Abu Qatadah ni bawa dia. Kemudian fasallamtu alaihi. Kalau misalnya mengenai ke Abu Qatadah, Abu Qatadah anak Rasul. Maradda alaihi salam, maka Abu Qatadah anak Rasul ni bawa dia. Jadi yang hana berusaha, kita pegang. Raya Allah ajar dalam permasalahan agama. Mesti urung misalnya Assalamualaikum. Berusaha dia. Namun, karena memang dalam permasalahan agama, dia misalnya Assalamualaikum. Karena orangnya memang luar biasa. Misalnya kadang, orang yang memiliki kesalahan dalam permasalahan agama. Kadang-kadang hana bisa lihat. Nah, riwayat para ulama dia, ketika orang nak perbuatan-perbuatan yang melisi pada sunnah Nabi, semakin jauhnya. Dia bisa lihat kadang hana boleh. Para ulama dia ikut hajar dalam permasalahan agama. Dia hanya berkhabar, dia Nabi saling memandangnya. Nyo harus dan membedakan dengan permasalahan dunia. Kadang yang dia garu-garu dalam permasalahan dunia doa ke Eropa, Nabi Assalamualaikum maksudnya dosa dia. Dalam permasalahan agama yang lain. Faqultu lahu, maka lungkunlah Abu Qatadah. Ya Abu Qatadah, anshuduka billah hal ta'lamuni uhibballah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Qatadah, pukron depu bahasa jilun lah mempersaksikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pukron depu bahasa jilun lah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa kata agi Abu Qatadah bahawa dia anak tu. Fa'utu fanashatuhu fasa kata, maka long ulang lo. Persaksikan maksudnya dengan Allah lah orang mencintai Allah, orang mencintai Rasul. Maka hana balah habis. Kemudian kekelam, maka kekelam Abu Qatadah Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Fafadat ainai, maka lunmu ni bawa dia ketika kemenan. Orang yang luar biasa Allah cintai, yang lu kempu geran ada pula lah orang yang cintai Allah, orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Rasul, hanya Rasul. Kemudian ketika itu bukan hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Subhanallah, tiban dengan hati para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nyo Abu Qatadah hanya to dah doangan Ka'ab bin Malik, namun kerana perintah Nabi ana fikir to tetap yang diprioritaskan adalah apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Fatawallaitu hatta tasawwartu jidar fa baina ana amshi fi suq al-Madinah idza tabati min nabati ahli Syam. Ka ni bawa dia kata sedia dah umur kan. Kejalah bab pasal Madinah. Maka ni bawa dia naziro petani dari Syam. Mimman qadima bit ta'am yabiyahu bil Madinah. Dia petani yang kejak kana Syam
untuk gejak mekat daripada barang yang di Madinah. Yaqul man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Man yadullu alayya Ka'ab bin Malik. Saat yang tunjuk kepada alun. Dah Ka'ab bin Malik dia. Dah Ka'ab bin Malik. Fatafiqan nas yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Tapi manusia itu yang olah ipak Ka'ab bin Malik. Dia kata Ka'ab bin Malik ipak Ka'ab bin Malik. Ka'ab manusia ni bawa dia kan. Dia pegah ipak Ka'ab bin Malik sehingga orang yang gejaklah Ka'ab bin Malik. Fadafa ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Maka Ikhlas Petani Syam nyompat surat dari Raja Ghassan, iaitu sebuah wilayah yang ada di Syam ni bab wadian. Wa kuntu katiban. Jadi kami melihat kita macanya, kita tulis. Fa qara'tuhu fa idza fihi, maka membaca daripada suratnya kai pegahlah amma ba'd. Fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafaka. Jadi disebutkan oleh Raja Ghassan yang bahawa saji katruk haba apa kamu, jika amma ba'du katruk haba apa kamu, bahawa ngendro ni dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kai pegah hal yang hanaga kepada ron. Walam yaj'alakallahu bidarin hawanin wala madhya'ata fal haqqu bina nusika faqultu hina qara'tuha. Jadi pegahlah nyo kalau nyo kai pegah kepada ron ni dan ron ni yang dijak kamu pemeliakan ijak bak kamu dengai bak kamu hana pegah ron langian berengkak kan. Benar lah kira-kira daripada intiji. Faqultu hina qara'tuha, maka ketika membaca yang wa hadhi aidan min bala, kalau kunlah nyo daripada ujian sih dong. Fatayammamtu biha tanura fasajartuha, maka lumelah pada tempat yang bahasanya depan teruti lah, pada teruti dikenapui kenangan betul lah daripada suratnya. Subhanallah. Kibana kalian Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala mubhum kan. Wasaji nyo yang beralih Nabi dan para sahabat lalu nyo karena perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi hanjit main perasaan. Ya ambat. Hanjit main perasaan. Nyo lagi nyo kisah yang luar biasa nyo. Nyo tanya mesti boykot le urang ni berkhabar menan. Kemudian truk dalam tawaran dari urang dan urangnya pikan urang jelat penguasa Ghassan ni bawa dia sebuah wilayah yang luar. Raja Ghassan ni bawa dia. Tengok ke ban, dia kat debit dekan bab pasal baik ke apa cuek ro gelung bae hang ke permen lon ka. Lu kerja jelat no apa nak Raja Ghassan no. Ila kelong tu undang di, tu pengai di. Lokah kejap Nabi ya Rasulullah yang kalian. Puai tulis Raja Ghassan berdalun. Baiklah nak ikut lon. Yang mungkin ada yang ulangnya namun Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau mubhum. Hana berat lagi sehingga pulang yang berat kekayanya adalah bala dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah ujian dari Allah sehingga kejap kemudian getar daripada suratnya. Subhanallah sehingga zero urang lagi lah keadaan yang lagi lah keadaan yang menempatkan sesuatu pada tempat ji. Tempatkan sesuatu pada tempat ji. Dan kadang-kadang yang sedih memang manusia ni berabang yang namun memang umpung yang adalah kan pegat karena hawa nafsunya memang karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kim dia lain kada berangkat jo Allah. Ai dia bermam boleh kakak roro kena julung lekadin jo. Tapi beliau tidak demikian. Beliau tetap duduk sampai gepreh pu yang keputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian cerita dalam hatta idza madat 40 min 50 was talbasal wahyu idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Jadi waktu katruk lah maksudnya kapal peluru di kejadian kan. Jadi kejadian ni mempelu. Jadi peluru ka apa ikut kagak alami manusia ni berkhabar kan. Maka truklah daripada salah siro utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka gekun le utusan Rasulullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atik. Nabi perintahkan kepada Ron untuk menjauh daripada permohonan. Yang pegah le Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ka'ab bin Malik. Luar biasa yo ka urang ni pegah habai luang dia lah. Berina dia.
Nabi berkhabar ni orang dia. Faqultu, maka subhanallah ambil Malik kerana betul orang yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul ikhlas kepada Nabi alaihi salatu wasallam, terima apa yang keputuskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ke. Ataliqha pulun talak daripada urinang lo, pulun cerai daripada urinang lo, nyan yang tayang. Tengah bergaul hanjut menan, kanyo kaji hana tapi kan tiban maksud Rasulullah pulun talak daripada urinang lo. Nyan yang tayang le, ya sangat luar biasa yo para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Orang yang paling geli hati yo, kemayang-mayang hati lagi yo keadaan. Nyan tayang lo. Jadi kibar yang kalau Rasulullah talak daripada urinang lo, sehingga baiklah dia kadang alah. Kadang bagian dia pedi lah berkata Allah lu menyudi berkata sahabat Nabi je pun luar biasa lu lama melihat Nabi yo kan buat mayang-mayang ujian yang pilih Allah azza wajalla kepada para sahabat. Kita jangan dia udip sahabat Nabi Rasulullah berdakwah mungkin dia wah lontar para sahabat Nabi mungkin benarlah kira-kira kadang memang Allah kamu doa pilih orang yang betul-betul jujur iman, orang yang betul-betul memang kuikan hati kan geli dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kedayang lah pun dalil daripada urinang long amma za'af atau apa yang berkata qala la bal i'tadalha fala taqrabu nah kan jadi roh ne menjauh daripada urinang roh ne dan dekati daripada urinang roh ne wa arsala ila sahibai bimisli zalik maka kirimlah utusan Nabi kepada dua orang itu yang sama-sama kejadian dengan Ka'ab bin Malik. Faqultu limraati maka keun ba urinang ian. Alhiqi bi ahlik. Faquni indahum hatta yaqdi Allahu fi hadzal amr. Ne woron gede rumah mak ne. Ka ngecri ne woron gede rumah mak ne. Kemudian taprehlah kiban keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kagepolah daripada urinang kayan niba wadayan kedih ba keluarga kadang jero kelo luar biasa yo kadang jero kelo benar lah keluarga yo kadang jero kemudian apa fajaat imra'atu Hilal ibni Umayyah kemudian teruklah dari permoh Hilal ibni Umayyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka keun ya Rasulullah inna Hilal ibn Umayyah syekh dha'i'un laysa lahu khadim ya Rasulullah Hilal bin Umayyah orang ketua dah terurus belum jangan hamba saya kan fal takrahu an akhdumha ya Rasulullah pura man hana galak man apabila luluruh kan qala la hana walakin la yaqrabu nagi tapi roh ni baik toto lah doang kan baik ni betul daripada kan dan yang baik betul roh yang berah ali Nabi kepada isteri Hilal ibni Umayyah faqala kelengan innahu wallah ma bihi min harakatin ila syai'in maka kepayangan demi Allah ali kejadiannya kan bersih pasal dia hanalilah keinginan tepu fa wallah demi Allah mazala yabki mundu kana min amrihi makana ila yaumi hadha. Ini kejadian keputuskan bahawa saji manusia ni berah balik yang kemudian Rasulullah ni berah balik yang pakat manusia lah nak berah bang maka yang gemuk tapi sampai ni bau orang. Ya bang kali bermuk. Faqala li ba'du ahli maka keunlah ahli sebagian keluarga alun. La ista'zanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imraati. Hai kali keluarga kan dijak le ba Rasulullah yang pegah lagi pegah le isteri Hilal bin Umayyah kepada Rasulullah nak pegahnya terpun dia terima dan isteri tetap bersama dua orang faqad adina limrati Hilal bin Umayyah takhaddumhu faqultu la han astadzinu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana lagi gian wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id astadzanu fihi wa ana rajulun syabun falabistu bidzalik asyara layalah maka sebutkan lagi lu hendak jadi lu tak yang mendang jadi 10 malam selanjutnya karena peluru orang yang memang peluru
dia terpelung malam tu yang daripada tidur mutawattanio dengarlah tidur. Faqamalu lana 50 lailatan min hina nuhina an kalamina. Maka sampai teruklah 50 huruf wate kamu hanai berhabar le para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana berhituklah sampai 50 huruf. Subhanallah, subhanallah. Keteguhan daripada sirah sahabat yang mulianya. Luar biasa ujian bila Allah Azza Wajalla, namun tetap istiqamah kan. Tetap betul-betul faham bahasanya lah ujian dari Allah Azza Wajalla. Kayaknya unjitlah tercok faedah pada kadang-kadang sebayang yang baru-baru tertobat, baru dah hijrah lah pasal tengok. Terkadang ketika dia berkumpul mesti yang terpandang mereka dia tengok ada hijrah alamnya urungnya juruh datatnya urungnya ga datat. Nya urungnya mono. Guna datang hijrah dia salat. Kadang nalah pasal tengok hal-hal yang kurang tengoklah maka perlu dia depu mandum. Bahawa saji tanya baik sampai-sampai kadang hanapa atau kana tingkah urung kadang tengok yang beda-beda betul, maka baik sampai dia tinggalkan daripada hidayah ke bilik Allah Subhanahu wa taala. Baik sampai hidayah ke bilik Allah Azza wa Jalla. Pulang terkadang god sebagian orang gedayang yang katib hijrah, kadang kepingat dia hai baik menan. Kadang kabengih dia sehingga tak pelingkan diri sehingga tak berangkat dalam sebagaimana sedia kala. Makanya tanya yang ruku. Tak kala gimana sahabat yang mulia. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berpekat dengan para sahabat, keadaannya adalah kebaikan, keadaannya adalah kebenaran yang berpekat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi membaca luka hati ke depannya, mufhum maksudnya adalah kebenaran yang berpekat oleh Nabi alaihi salatu wasallam terhadap lu. Menulah sirah muslim dengan baik terbawa perasaan. Kadang untuk anak ahli pengajian. Berangkat juga makanya tanya yang mergo. Oleh khotal kiram rahimani wa rahimakumullah. Na bacut dik kisah haji. Adapun karena apa ikan kami hoteh maka dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, namun Tuhan sampaikan hal yang berbahagia lebih yang kurang Tuhan kemah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.